Avuxeni enhlekani riperile na khesa ku va mi langute channel video leyiwani I video ya vuyitirhi ka red room red house se la ku vulavula hi mhaka leyi un'wana I ni vutise xivutiso hi timhaka ta ku swirho swin'wana leswi vanhu lava va swi tirhisaka loko va ya ka red room or ka red house hi swihi ni ta sungula hi leswi hi nomo va wu tirhisa most of the time loko ya kun'wana va fika va ku byela ku va lava nomo va wu tirhisa like ku vitana ti custom van'wana va wu tirhisa like loko va kha va ya ka ti tendera ririmi va ri khata ni mato ririmi ra vulavula and then ebe van'wani va tirhisa mavele ya vanhu va xisati the most hani masoko ku vele I furha la ri nga kona loko ri kurini na loko munhu a ri mima na khama misa n'wana mu kuma ku ra kula ri pfaritswa se the more furha ri ta hi weta or maxelo la munhu loyi a nga ta ri veke kona ku ri tirha njhani swi va swi vitana custom naswona sweswo na swirho swa munhu wa xisati naswona and the most ka munhu wa xisati loko va fika va cheka ku munhu wa xisati I ye ku halaya ma swi twisisa ku ni vula kwini benge ku endli chumu and the most vanhu lava loko va ta I kuma ku mina vanhu rhumini va ku famba hi sacrifice ya munhu wa ka n'wina ta make sure ku vanhu lava ni va xavaku va ya va fika va n'wi pfala xikandza nga swi voni total I mani yini loko va fika kuma ku munhu loyi I le va ta ku tshika kumbe va ku lahla kule be kumeka ndaka masiku mo karhi ona ndaka ta wara to karhi ma loko uma ku haweyangi they make sure ku ri va ku pfala ivi va ku khatha mavele va ku khatha swirho leswiya va teka va mixa na mitsenzani yeleyo va va nyikako ku ma business ya vona ya kula van'wani na loko kumbe ku rifumu ra kona ri nyanya ku kula hi mhaka mavele lamaya se leswi mi kuma ku vanhu vo tala va swi endla too much leswi va swi endlaka too much loko va yini kwele ka ti red room red house vulavula a tin'anga leti to khendzisa rifumo ro ti mi tsambisa rifumo ebe van'wana na mavoko that's why mi kuma ku va ku lahleke munhu wo karhi or n'wana wo karhi loko va n'wi kuma ku I xote swirho leswi hayi ku vanhu lava vo endla sale or va endla something ku va ku ri na munhu wo karhi a nga va xava ku okay kombela mi teka swirho leswiwani mi ya swi tirha so ebe a va vuya na swona va fika va n'wi nyika van'wani mi kuma ku van'wani va fika ku humelele nghozi ebe vanhu va fika va tshwa loko ku va tshwa vanhu lava I mu kuma loko ndlo postmortem ya mandaka malembe mo karhi ro ngeti karhi ro masiku mo karhi mu kuma ku va ku munhu loya a xota swirho loko va endle sweswo va swi endlaka va vulavisisi va xiphorisa swirho leswi swi tekiwi swi xaviseriwa vanhu va lava ya va lava ku rifumo hi tingati ta vanhu lani vulavula hi lava mi kuma ku la a hi lava mi kuma ku I vanhu nje I vanhu va kuma ma business ya vona a maku na loko mo hetela mi langutisa mi kuma ku munhu swirho loko mo hetela mi kuma ku swirho leswi mi ta twa ku swi teke xaka ra yena or ndisani ya yena or buto yena or mani wa ka vona I ya tatisa rifumo leri ra yena se na mavoko va tirhisa too much like komkom tana tata xava la business yeni ririmi tana ngeni ta xava man twisisa mi kuma ku na loko va ya ka ti tender van'wana va tshama ka ti tender boto va apply ti tender voko leri loko fika tlhandleka vele ri henhla ka tafula ku na voko leri a nga ri teka a mixa na swilo swa yena ivi swi n'wi byela ku okay loko fika le fika I tshama so yi endla swona so I to twa vanhu lava va sayina na ririmi loko ku hey lava tendera leyiwani swona so va pfumela man twisisa ku ri I kuma xin'wana na xin'wana most of the people lava mi kuma ku va khendliri lava nga endla ritsambatsamba va nga ya kwele ka tin'anga titiya or ka ti red room red house ku va ku tirhisiwe swirho swa vanhu the most the way leswi ni nga vurisa swona ka ti-video leti ta timbirhi ti nga hundzi man twisisa se eve un'wana ni vutisa a ku swilo leswi swi vulavulaka both mi swi kuma ku hi muzahambangi or molora or yini one mina ne most of vanhu lava ni va tivaka a hi ngheni swipaka so 25% ya ti-relative ta mina tin'anga 25% I vafundhisi 25% a va ngheni tikereke 25% I vanhu lava tivaka xintu ni ya ka vona ni fika ni vutisa ti-information ni lava ku tiva xi xo karhi loko ni twa vanhu va vulavula hi xo karhi or ni lava ku tiva xi ni fika ni vutisa ka vona ni fika ni kuma information that's why mi kuma ku most of the time vanhu vo tala loko mo ya ka my channel ka TikTok I kuma ku 70% 80% va yima na mina but 20% va nge yimi na mina and lava 20% vo ka va nga yimangi na mina a ni va soli because na swi twa ku why man twisisa ni nge vulavuli la because I'm not a prophet ani profita man twisisa ku na swi twa ku why ma vona mara lava yimaka na mina na swi twa ku that's one hi vona va yimaka na mina va vulavula swilo swi suka mbilwini mara van'wana va vulavula swi nga suka mbilwini na le ka Facebook swa endleka man twisisa na kwala ka YouTube swa endleka
So vutivi bya pfuna mikama yin'wana ku va hi hanya hi khe hi tiva swilo ku okay swi swo karhi swa kota ku endlela vanhu rifumo. Vanhu van'wana a va fumi hi rifumo leri ri humaka telweni or rifumo leri va nyika swikombo swa ka vona i rifumo leri ro tsamba. That's why ni ku rifumo ku tsakisa rifumo leri mi kuma ku i tirha hi mavoko ya wena lama xikwembu xi nga ku nyika ntirho ku va na toleto nkarhi kumbe i ya yunivhesiti ya dyondzeke ku ya na ti-masters ti-degree certificate diploma na van'wana va hanya hi ku driver timovha ti-license swo hambanahambana rifumo ra ngati vanhu va ka hina a ri last ri nga ku lasta vo ma 10 years 20 years but a ra hela man twisisa. Se a hi veneni careful emisaveni loko khe endla swilo a hi fambeni hi ndlela ya xikahle man twisisa. That's why ku na yin'wana kereke ni nga ta ka ni nga yi hlayi va ta ku byela va ku loko va ku byela xilo xi teka malembe mara xi hetelela xi endleka hikuva i nga heli mbilu. So a vuton'wini i nga jahileli ku va i lava swilo swa ngati. Amukela lexi wena u nga xiswona, teka sweswi wena hi xikwembu xi nga ku nyika swona na mikwembu ya ka n'wina yi ku nyika swona siku na siku. I ta vona i ta hanya vutomi byo leha ku tlula vanhu vo tala ma twisisa. Se vanhu va ka hina rifumo ra ngati a ri kahle, red house a yi kahle, ku khendla a swi kahle, ku va na xidajana ro swidudywana a swi kahle. Vanhu va ka hina a hi ti hlayiseni na khensa ka n'wina hinkwenu n'wina mi sapotaka n'wina mi vonaka ti-video ta mina la ka channel na tata no swo tala swilo na n'wina va ka Facebook mi landzela ka Facebook na YouTube na kwala ka YouTube na Twitter na TikTok ni ri husa mikatekisi ni misa ya marito lama xikwembu xa matilo xi mikatekisi xi mi ngetelela leswi mi nga na swona swi andle swi ya mahlweni swi famba hi ndlela ya kahle. Na n'wina mi phahlaka mikwembu ya ka n'wina loko mi phahla mi kombela ka mikwembu ya ka n'wina mikatekisi swi kula swi ya mahlweni. Danke xandla ehenhla ka xin'wana xandla husa mikatekisi.